Limpuncha tukuy pikunachus kay videota qhawarillanku. Noqa kaypi noqa sutiqa kashan Fidel Castro Quispe kapari. Noqa kani kay Unibol carreramanta ingeniera agronomía noqa kani kay municipio Entre Ríos distrito Bulo Bulo kay qoñi hallp'amanta kay Cochabamba hallp'amanta. Noqa kani noqa kaypi kunita kaypi kashanchis kay Sara chahrapi kaypi kashan por ejemplo 15 clases de variedad kaypi rurayku. Kashan opaco 2, chanta casellanta, pipoca, chanta casellanta, cubano, sutichasca, chay 15 clase kaypi ruakorqa, kunitan kaypi taripanchis ashkalaya ongoykunasta. Kunitan kaypi por ejemplo kashan kayqa ahina diabrotica sutichasqa, kayta mikhurashan ahina mikhurakapun, o la gesta mikhurakapun, qhariqa ahina nata tikasnin chay nata mikhurakapun. Entonces, llega sutichasqa diabrótica o si no, una sutichasqa gusano cogollero sutichasqa. Ajinanisqa, Kaypi casellanta, por ejemplo, kaypi taripasonchis ukhruta. Kaypi chay diabrótica no sutichasqa kayqa, chay kayqa gusano cogollero. Kayqa mikhurakapun, kaykunasta. Ajina mikhurakapun. Chayqa kayqa mana nata dejanchu puqaykuna hatun kananpaq huch'ustulla luachin chayqa kay khurituqa chantaqa tarillanchis waq clase laya ongoykunasta por ejemplo grillo kallanta kaypi kallanta chantaqa nakuna waq chicharitos huch'uysus kallanta chaykuna mikhuran tukuymanta kan chanta kallanta kay horas kallanta malisa sutichasqa tukuylaya horas kanku chaykuna kanku ajinamanta noqa explicasqa pachi waqkama kachu.